अहानबदा हौजिक फाउगी मरोइबा पाउ पिजरी वारोई सिंगी युम हुफुमाथोइगी आईडीपी मियोय चनिगे यांखै तरेट अनिरक सुबोयना ngasi mayumda changhanba hokre आईगी फुरुब खक्तगे अपिकपा वाखलोन चनदुना लैरबदी मणिपुर की अपुनबा सक्तम सागत पसुंगम ngomdo हाइना एमएलए खुमुकचम जॉय किशन हाइक्रे अमदीन नौनो वोट तौबदा की वलाइते दो हौजिक वोट की मतम चाद्रे हाइना स्पीकर टीएस साइटेब्रतना आईएसटीवी न्यूज ता फोंगलोकली आईएसटीवी पाउ मेदंग ताबिरु पुनमफु तराम नौचुरी हाउस फॉबक मरोइबा पाउसिंग मियाम द पिजरी हौखिबा सही 2023 की मे 3 दगी थोखिबा कांगलोफ की इरांगना मरम ओइदुना लैमराम गवर्नमेंट हाई स्कूल लैमराम द हांगलिबा रिलीफ कैंप ता चंगजफम लौदुना लैरंबा वारोई चिंगी युम हुफुमाथोइगे आईडीपी मियोय चनिगे यांखै तरेट अनिरक सुबोयना ngasi mayumda changhanba hokre आईडीपी सिंग mayumda hanjilhanbagi thauramadu डीसी विष्णुपुर पूजा एलांगबम एडीसी टोयजम ओपेंड्रो एसडीओ नंबोल तोंग्रम श्याम कुमार अमदी ओइनाम अमदी नंबोल एसडीसी शु सरुग्यादुना लैमराम कांगजेबुंग कम्युनिटी हॉल दगी डीसी विष्णुपुर पूजा एलांगबम ना लमथादुना डिस्ट्रिक्ट पुलिस की मकोक थोंब ऑफिसर सिंह अमदी सेंट्रल फोर्स सिंगना चेक्सिन ngak सेंदुना चंगहनखिबा अदुदा वारोई चिंगदे लैबा वारोई निंगथौदा असोयंगाम यावदनबा थौनिखि थरमदुगा मरी लेनना डीसी विष्णुपुर पूजा एलांगबम ना ngasi चिंखोंग चिंग्याद लैरिबा खुलसिंगदा युमदा चंगबा हौरिबा सिना मणिपुरदा इंगतप्पा अमदी नुंगाई याइफबा फुरकपा ngamlagani आईडीपी सिंगी दबाक लैंगा के माइकेदगी पिगदबा सेंफम सिंह मसा मसागे अकाउंट ता हाफख्रे लोइनना संगलक्तबा सिंगी दमक्तसु अथुबदा सोइदना चंगलकनी हाइना मखा ताखिबका लोइनना अंगांग महिरोइ सिंगी दमक्तसु लैंगाकना मतेंग पांगनबा होनरी लोइनना लैंगा के माइकेदगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की माइकेदगी पांगबा याबा मतेंग केयासु पांगख्रे लोइनना मखा तानसु पांगनबा होनरी हाइखी अखोई की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की साइड अखोई पुलिस की साइड अजगा अखोई की एसडीओ की साइड मयाम की मतेंग पांगगा अवाद अपा लेबदो अदु ताना मिनरगा मतेंग पांगदौरी तुमदा टेक द गाइडना चंगबिरगा युमगी अवाद अपा सिंदुक सेंजिन तौगदबा खरा सिंदुक सेंजिन तौगदबा मयामदो अखोई की पैसा पिरकपा फंडसिना फसना सेंजन बिरो अदुगा फसना लेबा हौबिरो अदुगा अखोई सीगी वारोई चिंगदगी फसना चंगबा हौरगदी लमदम सिसु पीस पुरकदबनी ना अखोइना वारोइगी ईश्वरबु खोरमजरगा अमुक हेना मयाम चाखटबा ओइरसनो हाइनासु आइगी साइडगी हाइजनी थौरमदुगा मरी लेनना एडीसी टोयजम ओपेंड्रोना ngasi लैमराम वारोई चिंगी मियाम mayumda changba हौरबनिना चुरचानपुर कांगपोकपी अमदी मोरे नतना अतोप मफम सिंगसु सोइदना चंगहननबा होनरगनी मसिदा मियाम अमदी आईडीपी सिंगनसु मतेंग पांगबियु हाइखी वारोई सिंगदा लैरंबा अखोइगी हानगी आईडीपी मयाम जिंगदो ngasi ani siwa page oina page 2 gi 257 अखोई resettlement on gre masi अखोई हाना मदा first phase da 49 ama already moi resettle torga leigre adu hajik mathang mathang अखोई कुंबी दजु अदगी दी केनोदा होंगन बा अखोई हजिक कना होनजरी सी phase हेक लोइबगा अतै हेक होंगन याबा कांगू एक्सेप्ट चोसामपुर अदगी कहोगुम नतब तोरबुंग बंगलागुम नतब सिंगसिदी अखोई याम थुना होंगननबा अखोई एडमिनिस्ट्रेशन की साइडगी अखोइना होनजरी सिगा लोइना लोइना लैबिरिबा आईडीपी मयाम जिंगनसु अखोइगी मतेंग पांगबियु हाइना एडमिनिस्ट्रेशन साइडगी निसिंगजरी वारोई चिंगदगी आईडीपी एन थाजकौबी आईडीपी नुपी अमना मतम सांगना इसागी युम लैना इसागी युमदा चंगबा फाव यादना लैरंबा दो ngasi डीसी विष्णुपुर पोजा एलांगबमना अखोइगी अपाम मतुंग इना ngasi चंगबा फंगदौरे लोइनना अखोइसु युमदा चंगबा यहालबनिना मणिपुर की मफम कयादगी लांजेनदुना रिलीफ कैंप सिंगदा लैरिबा आईडीपी सिंग बिसु मसा मसागी मयुमदा सोइदना लैबा याननबा सिनबियु हाइकी नुसीजरबा अखोइगी युम अखोइगी खुंगम दंगसी इता थाजदना अखोइ चंगननबो होनजरकपोसिदा अखोइ अदुकी मति हराउजे अदुकी मति नुंगाइजे करिगिनो हायदा अखोइ चाही अहुम फानिंगसि युम मदो थादोकजरगे युम मसि कमायना लैबनो कमाय तौरी हायबसि खंगदना लैरकपदो ngasi di अखोइ युम द चंगनी हायबगी हराउबसिदी
अखोई चिन्ना हाइबगे हराउबगे पंखै लेते अदुके मते नुंगाइजे अदुके मते हराउजै अखोइगी इरमदा अखोइने रिफ्यूजी ओइना लिलिव केम ज संगजाफम लौदना लैरिबा खुदिंगमक्सु कुइदबिदा मयामसु चंगननाबा मणिपुर सरकार ना सेंट्रल सरकार ना अथुबा मतमदा सिनबिरगा हानागी पुनसिदा तंगदु लेताना शांति ओइना लेबा फंगबा ओहेनबियु ओइबसु ओइसनु हाइबा वाफमसिसु आई थमजरी आईगी फुरूफ खक्तगे अपिकपा वाखलोन चनदुना लैरबदे मणिपुर की अपुनबा सक्तम छागटपा सुंगम ngamloi हाइना थांगवेबन असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी की एमएलए खुमुकचम जोइकिशना फोंदोक्रे वाफमसी थांगवेबन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ताकदोना खोयाथोंग तोमिसना हाई स्कूल दा हांगलिबा रिलीफ कैंप ता लेबा आईडीपी सिंगदा विक्टियस लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड ना ब्लैंकेट यंथोकपगी थोरमदा हाइकिबनी थोरमदुदा विक्टियस लाइफ साइंस प्राइवेट लिमिटेड मणिपुर ब्रांच की थौपुब सिंगसु सरुग्याकी एमएलए ना मखा तारदुना हौजिक आईडीपी सिंग असिना मथौ तारिबासी नोमगी चरा अनि अमदी फिरोल खरा मतेंग पांगबदु नते मखोइबु मसा मसा की मयुमदा हंजिल हनबादुनी हंजिनबा याबा मफम खरदि हौजिक मयुम माके साननबा सेंटर की लीडरशिप मखादा थबक पाइखटवा हौरे हाना लाउथोकलुरगा एडपन पिगदबा मयाम अमा थोलकदबना मियामदा खंगहंदबनी हौजिक रिलीफ कैंप ता लेरिबा सिंग असिगी ख्वाइदगी मरु ओइबसे सेंथोक लंबी अममम पिबसिनी लमदमसिदा लेरिबा प्राइवेट कंपनी मयाम अमा लेरिबा सिना थबक लौरकपा मतमदा आईडीपी सिंगदा हेना खुदोंग चाबा पिबियु एमएलए की माइकेदगी शु होनबा याबा होनरे लमदमसिदा लेमिनरिबा मचुल मनाउनी हारिबा फुरूप सिंग असिना अमत ओइना होनमिनद्रबदी मणिपुरदा इंग तप्पा हंजिल हनबदा मतम चंगनी मरमदुना अखोय अमत ओइना पुनसिंदुना आइना अदुनी माना अदुनी हाइनबगी मतम अदु नत्रे हाइकी मणिपुर अपुन सक्तम हायगदी मसिदा लेरिबा जाति खुदिमक खुंदामिनरबसिगे नुंसिना लेकाना मणिपुर अपुन सक्तम ओइदिन अखोयदा तारिबा कांगबु जेसिना नुंसिना कांदा अदुम इंटीग्रिटी लाइ जियोग्राफिकल के थोइना दरकार तारो कोइ लोय नुंसिनारि लोय यानरनि प्रॉब्लम जी नुंसिनादनबा होनरकपसिने मसे अखोयना खमुइनबा ताइ गेलौङैदगी निथौबी हाक्तक्तगी लेमिनरबसिंग अखोय नुंसिनाबा दरकार लै अमन अमन हु कामजनबा पॉलिटिकल मिलेज लौना होनबदा कम्युनल बेसिस दा पॉलिटिकल रिपार्टिस लौना होनबसिंगसे अखोय मरु फोन मंगन दरकार लै बसे अखोय खंगिनसी अखोय पुनम अमतनी भारत मसा हातनी मणिपुर मसा हातनी अखोय पुनम मटेंग पांगनरगा आईटीपी सिंगसे रिसेटलमेंट टाउनसी अखोय मुनमक नुंसिनाना मचिम मना ओइना भारत मसा हातनी मणिपुर मसा हातनी खल लेमिनसेना आइना मियामदा अपील तौसि नौना वोट तौबदा अकीब लेते अदुबो हौजिक वोट की मतम चाद्री हाइना स्पीकर टीएस सैटबर्टना आईएसटीवी न्यूज ता फोंदुरखली वाफम असी ब्रह्मपुर गुरुअरी बम लैकाई हरि खागोक मखोंद लैबा श्री गोपीनाथ मंदिर नौना सेमजिनदुना संगाबगी थौरोंग मरी लेनेना फोंदोखिबनी थोरमदुदा सरुक याबा लाखिबा स्पीकर टीएस सैटबर्टदा आईएसटीवी न्यूज ना हंगबा वाहंग अमगी पाखुम पिरदुना मखा ताखिबदा कांग्रेस अबदे अटे ओपोजिशन पार्टी सिंगना पार्लियामेंट मनुंग यावना तोंगान मफमदा नौना मिखल तौननबगी वाफम फोंदोकलिबसि मतांग मतम चादे नौना वोट थेंगनबदा अकीबा करिसु लेते अदुबो हौजिक लैरिबा तामसि मफुंग फारबा मतुंगदा पांगथोकपना ख्वाइदगी हेना फगनी हाइखि लैरिबा फिबम असिदा फेब्रुवारी 13 गी ममांगदा लैंगाक सेंबा ngamgadra hangba wahang amagi pakhumda speaker na wafam asi state ki BJP losingba singna akupa khangani haiba wafam singsu phongdoklamki adum haile ni dono yamda ikomo haile yani ko haile to mi ha sulite adu ko adum hani kal arunka government de law akiniya ka sulite law wo ni motivo tamsa to ka de law wo akiniya lite kari zawage mai tam do sunu se to de publish ware wa ko mo election to sala de wa ngak si bu hoi February taram legi mama de sem gi ya bai fazar bu tai kro adu ki BJP ki party ki leadership da lagana ye na bai se de khal लाकदब सही 2026 की फेब्रुवारी द पांगथोकदबा काउंसिल की एग्जाम दा लमदमसी की महिरोई सिंगना अकीब याउदना एग्जाम मायोकननबा ngamnunabagidama प्री काउंसिलिंग एग्जाम पांगथोकलगनि हाइरि वाफम सिंग असि मणिपुर प्रेस क्लब दा पांगथोकपा पावगी मिफम अमदा ऑल मणिपुर रिकॉग्नाइज्ड प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट लेसम
Joy Kumana Fongdokibani, Joy Kumana Makataraduna class 10 Tagadaba Mahiro Singdamak, how Kibachi Kungi Mamangdagi pre-board exam Haiduna, Association Asina Pangtoktuna School, Chani Henbana Sarugyaduna Lakpani, Adobo Handaki Chahi 2026 ki February Thada Pangtokadaba Council ge class 12 ki exam Mayok Nagadaba Mahiro Singdamak Association Asina, Council ge exam Singasi, Thaba the Hen line and Haiduna pre-counseling, Haiba exam Makalama School, Yankhaidagin. Class 12 Tagadaba Mahiroi Lising Mangana Sarugyaduna Pangtoknanaba Sem Sare, Hariba exam Asida Mahiroi Singna Makoina exam Tabada question pattern Amadi question design Singda Akiba Mata Yaudana exam Tanaba Haiduna Pangtokadabani, Haiba pre counseling gi Tabak Asi Lakliba December Gitang Mapandagi Kungani Toy Fauba Togani, Hariba Numida Sida Lamdamasida Lariba CSO Maditongan Tongan Baluf Singna Ban blockade na Chingba Tawidana Association gi Maike degi Apil Su Torakli. High examination si lakadriba ekogi December ki tang mapandagina December ki tang kungo humdoi kungani thoi fawba akoi examination si mayok nagani masisida school yangkai henba angang lising manga henbana hairiba examination sida akoi nan mayok nagani adna hairiba examination asina 12 mayok nagadriba higher secondary examination mayok nagadriba angang singda hena khuloina makoina lakadriba asigumlaba examination asida Nuaina, Amadi Makoida Aki Tuzum Yaudana, Tava Yana Bagdamaka Apina Pangtok Sabani, Haidiba, Togudri examination gi Matam Lakadriba, December ki Tang Mapandagina, Tang Kunitoi, Asi Pawadi, Kariguma Makalgi, Ayat Apan Ban Block and a Singba, Amata Tobiganu, Masikom Topiu, Karigumba Lebaki, Togiatabat, Tabak Lapataragasu, Haidiba examination, Asigi, Manu Asida di Komtopiu, Haiduna, Lebak Miamda. Association side digi President Amoina Thamui Singna Mayamda Bogdamzedi. Empowering Women's Teaching Relationship Fiber Thimda 120 Battalion CRPF na Sinduna Tailoring Training Swing Machine Yanthopagi Tharamama Tauthongda Laiba Lamsang Police Station da Pangthokre Tharam Aduda DIG CRPF Ice Premjit Maitai Commandant 120 Battalion CRPF Rajit Lochan 2IC Manish Raman Lamsang Police Station ki OC Shanjoy Amade Caretaker Chairperson Lamsang Municipal Council Thajasu Sarugyaki Thoramaduda Ice Premjit na Miyamna Pendre Haiduna Iho Ama Sangsin Bada Democratic Oiba Maongda Sangsin Biu Masida Icha Singbu Police na Farga Fire Chankradi Hayeng Irang Nemlaga Punsigi Lambida Thabak Ama Torokpada Matamda Ningba Kainingai Machak Oirakani Maramaduna Miyamna Khongjang Sangsin Bada Yamna Santi Oina Miyamgi Lanthum Pochai Tugai Dabida Changsin Biu Haiki. Adon Taba Inga Ama Pango Basina Yamna Yumagi Yamna Akoigi Sep Oi Haitareko. Adu Matangi Chahida Sumulakini, Akoi Battalion, Manipurina, Irang Santi with the body of Chakiro, Lagini, Yam Queen Lagini. Adon Akoi Mapam Boti, Akoi Lanevana. Aduna Santi with the body, Akojadum Lagini, Adona Sahi, Amanishidi compulsory. Civil action programs adum tawra leine aduna mathangi amuk kai tawsige kai tawroisige habada leiba sagi koi leiba officer singcha tana biraga lakadaba future lakadaba kai no club da sinasi da ka wai sinasi da ka wai habada kra mai chungchan minaraga duga koi adum mateng pangnana chasiko Manipur International University Amadi Mahila Gatividi Varatiya Section Mandal Manipur Anina Purna Kusam Naduna Nomge Oiba Natural Pearl Farming Gi Workshop Ama Imphal East Ki Manung Chanba Nungbrang Khungi Community Hall Dangasi Pangthokre Resource Person Oina Sarugyaki Ba MIU Gi Zoology Department Gi Professor Dr. Ajit Kumar Ngangvomna Manipur da Kongreng Marang Kaina Fangi Kongreng Dagi Araiba Maongda Mukta Puthokpa Yai Haiki Technology Amadi Paisai Sangchangdana Yumda Laina Kongreng dagi mukta puthokuna nupi singna iwawadana paisha tanba yai haina resource person oina wangang kiba Dr. Ajit Kumar na haiki workshop asigi sarugama oina ngasi kongreng dagi karamna mukta puthokani haibagi matangda utki MIU dagi lakpa hiram ge expert kangbu umana nungbram ge kongreng leiba mafam singda chatuna mukta farming tawba yaba mafam singsu yengki MIU na nungbram khungi laumi sing kongreng dagi mukta puthokna naba amadi masagi business venture ama oina hawdokpada hand holding support su piragani hairi Model Manipur Unified Building by Law 2024 gi matangda nongmugi oiba workshop ama Kaksing Municipal Council gi conference hall da pangthokre Town Planning Department gi makhada Manipur Architects Forum amadi Kaksing Municipal Council na kusham naduna shinba tharamadu da Chief
Town Planner N. Venju, Retired Chief Town Planner Y. Narmada, Manipur Architect Forum ki President N. Gudgit Kumar Amadi, Manipur Architect Forum ki President Aribam Joyce Sarma na Maruiba Musing Wena Sarugyaki, Workshop the Manipur Architect Forum ki member Sheng, Kaksing Municipal Council ki Caretaker Councillor Sheng, Kaksing Kuno Amadi, Sunu ki Caretaker Councillor Sheng, CSO Amadi Club ki member Kayasu Sharugyaki. Impact of conflict of children with special focus on education and protection Haiba Hiramda consultative meeting among us Chandel district ki Khangsim village ki Kido John School da Hodokre New Era Environmental and Development Society needs na cry child rights ka kusam duna shinba consultative meeting aduda Manipur Commission for Protection of Child Rights ki chairperson Kaisham Pradeep Kumar cry gi representative amade district child protection unit Technopal ki official kyasu sarugyaki experts singi maike dige conflict na sohalaba lamdumasida angang singbu hena safana na amadi makoi gi fangfam thokwa hak mafung fana fanghana na pandamda meeting asi pangthokpani hena phongdokhi hauzik pawgim rakthana tem break ama lauzari Matamgi nungsit nungsa amadi aying asana maram moiraga lok tungba amadi kubana singba tatana thohali pumna maksibu kudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi selaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Dada! Hindi magkigano. Alam mo kamo, sige yung isa, next time, tinacheksin na laksilaga tamko ba nine? Dada lang si Juhar habaga am takidarbo. Asum na, mayam na machalbo ngapshan lugum. Masige yung masibu, asoy ang anpo ka dapat agi. Extek DMT na ngapsheli. Extek DMT is all habating ngapok na nabasim bani. Zerman technology siya naman na concrete katok na tinaba matamda. Kapang ang mukha na enggal adli. Extek DMT, strength is in the quick. Honglag liba punsigi lambi sida aray ba tsaba yaba makai sasinari adone hidak langthak kayama sadaba yarakte sasil liba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakning ba phawdaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu kumen senghallakti kuding magsibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Breaking matungda mayamba mukahana taramnok churi loina makhataba pau pizari Neuro Emergency Trauma NET khaktigi oina multi speciality hospital ama MLA Khemchana sangaduna miyamda kusina kre Managing Director NET Hospital Singzamai Songtham Laikai na senduranga se Singzamai Songtham Laikai da nauna hospital adu hangdokpuge tharamda senior citizen Songtham Sarasu Sargyaki nauna hangdoki ba hospital asigi matangda MLA Khemchana hospital asina Manipuri Khunaida Haksel gilamda mapungfana kanaba piba ngamba hospital ama ohense emergency ni haiba pukhalakpa anaba kaya chapchaba anabagi layong khangdokpa ngamdabana khodong thiba nangba kaya thengnari neuro khaktigi oiba hospital asina lamdamasigi ana layengi lamda kharadang orabasu chawkhat hanbada mateng oragani haina khalli haiki yamna successful oiba lamdam asomda leiriba amadi Manipur Khunai kanaba piba hospital oirasanu haina isorda khurumjari emergency ne pugaloroni patient gangbududi CBP stroke tawisu khangjaponte makong ngawre turen pugattoini ada neuro gi yorom draga madugi sentok sensin tawu madamda sagi leigi dabase koi isana mayam ma thengna jare aduna sigumba yamna specialist hoina neuro da focus torkanda sigumba hospital ma koi hangwidana koi lamdam sigi sakot khoktang dasu mangjin thane na thamjara kanda masi punamagasi isorna thaujan bidana asoy ngam yaudana afaba hospital ma oirasanu haina isor korumjari Hospital asigi Managing Director Dr. Sauvam Parkinson na Hospital asi mahak masana lingkhatchaba oibana neurogi oina lying bada cell sangmana patient party da awaba kaya leiba du yenglaga khwaidagi hanthaba lying man lauduna atai hospital ga manadaba maongda miyang gi mateng pangna na bahona gani hospital asi da marwaiba BP stroke tauba accident ta kok sokpa sing yauna neurosurgery amadi neuromedicine gi khudong chaba sing pigani masigi mathakta accident thokpa matamda kok khakta sokpada natana atai Haksangi mafam singda solakpa yaurokpada orthopedic yauna dental gi layang bada khudong chabasu pigani hospital asina emergency da pukhalakpa anava singda hena mereng jangduna miyam gi mateng pangna na ba honagani haiki
Manipur do any action to any kind of hospital among the Muslim but the Yawi the doctor and I told us into what the car Paltavia. She did Isham given the hospital heck them CT scan operation theatre they can at least Muscan is another Miss Games Christian the room could come with one as a release the Nero has the 24/7 available for your name. At the same time, which there is a Nero Gidi line was a Pashakram Sangi. Overall Pashakram Sangi. Stroke we get a take line and Musikato. Lying any another Matam Kada I should learn any Matam Tam water. I do not give some of the Pashadam Sangi, but then patient partition wabble. I don't know high me was it. She was the lowest at the land. Lowest was it's Hamon Casabina, the lowest was the land. Pashamatang that the man hostel in the sea hostels and lowest coastal lacani, but best to know like Mokonakane. Regional Center for Cultural Heritage RCCH Manipur amasung Yaripok Sangit Ashram Natta College Yambe Sinduna Tarani Thoirak Suba International Sankritan Day 2025 ki palan thauram ngasi Yaripok Bhamo Laikai da Laiba RCCH ki auditorium da Pangthokre Thoramadu Andro Kendra Arangfom Development Organization Yaripok Konthauzam Kolachandra Memorial Nat Sankritan Poiro Khongjin Sri Sri Govindaji Natta Sankritan Wangkhai Palace Compound Imphal Guru Sanaton Apunba Hari Sankritan Nainashang Sagolban Mavudhau Mantri Laikai Imphal Saitina Institute of Sankritan Wangbal Thangzam Laikai Imphal Natta Sankritan Cholom Research Foundation Sagolban Imphal Guru Bira Natta Sankritan Academy Pisum Ningom Lairak Imphal Traditional Folk and Cultural Resource Center Mongsangai School Lairak Imphal Amasung CYCA Kurai Puchibalaikai Imphal na punna khusam naraga sinkivani Thoramaduda Andhra Assembly constituency MLA Thaunauzam Siam Kumar na athoiba mithung RCCH Yaripok ki President Laikura Manina Thoramapu aduga ZNM DA Manipur gi Guru amadi Taranithoi Suba International Natta Sankritan Celebration Committee gi Secretary Mahobam Saitaban amadi Traditional Folk and Cultural Resource Center Mongsangai School Lairak Imphal gi Guru Zri Latasnana akhanaba mithunglen sing oina serugyake Tharongi sarukama oina ngasige mithunglen singna luchingduna laioi kraban Natta Sankritan gi Guru singda hailai katuna ikai khumnabasu utki tongan ba artist singna nupi pala nupa pala pung cholom amasung dhol cholom nisingbasu utki sarugyaki ba artist singbu ikai khumnaba utpo oina ngasige mithunglen singna certificate amadi citation singsu yanthoki Tharonga mari leinana Taranithoi Suba International Natta Sankritan Celebration Committee gi Secretary Mahobam Saitabana Manipur da lairiba community kunthra ga manga sigi tongan culture laizai mayamase gi manung Manipuri Natta Sankritan asi haukiba chahi 2013 gi December marida United Nations Educational Scientific and Cultural Organization UNESCO na sakhang biduna world gi heritage ta chankivani prithibida lairiba furuf mayam asigi marakta ariba furuf karambano haibadu scientist kayana ningthina khanglaba thidokladuna vote pinarba matungda Manipuri Natta Sankritan asi sakhang birakibani ngasigi warakliba Manipur gi fibam asida aikoi masel gi marakta ing tapa haibadu porakna ba aikoi punamakna Natta Sankritan da ahen mideng thamba tangai fade amadi marai sai tharak lagadra haina mi pairiba Natta Sankritan asi aikoi pumbana yokhatpagi tangai fadaba lai haiba wafam kaya ama phongdorakhi Imphal East District ki manung chanalaiba Wangkhai Ningthem Pukri da Eurasian Kut, Common Kut, Haina Kangnaba, Manipuri Singna, Nganu Porom, Haina Suk Kaunaba, Lam Nganu Makalase, Ngasidagi Chaktaba Horare, Ngasiyuk Anganbada, Lam Nganu Makal Ase, Marak Nakpada Leba Mui Singna, Ningthem Pukrida, Chaktaduna Leba, Tengnarakpani, Nganu Porom, Haina Kangnaba, Lam Nganu Makal Ase, Intang Tagi Matang, November dagi February fawba chahi khudingi loktak pat tas chaktai, Akhang Ahi Singna Fongdorapake Matung Ina Nganu Porom Haiba, Lam Nganu Makalasina, Mi kungna taba mafam da leiba Ningthem Pukrida saktara riba si mahusadagi leraklaba patsing mangsilakpana oiba yai hairi. Security Force na ngarang tongan mafam singdagi khusukulai kaya fagale hairi. Police dagi fangba pauda Segmai Police Station gi manung chanba loitang sandum gi singsang dagi 303 rifles ama, double barrel ama, single barrel ama, 9mm pistol ama, hand grenade ama, nongmai maru chamaga tara nipan, detonator nipan, tube launching ahom, magazine nipan patka helmet ama amasung BP jacket ani fagatki makhatana kaira wangkhe manaki ngarian singsang desu khusukulai kya fagatki polam singa dudi single barrel ama carbine ama hand grenade ani kg ani rom gi ID amasung tear gas grenade amani
ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯋꯥꯔꯣꯏ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯌꯨꯝ 34ꯒꯤ IDP ꯃꯤꯑꯣꯏ 258 ꯑꯅꯤꯔꯛ ꯁꯨꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯆꯪꯍꯟꯕ ꯍꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯈꯛꯇꯒꯤ ꯑꯄꯤꯛꯄ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯟꯗ ꯆꯠꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯕꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯇꯝ ꯁꯥꯒꯠꯄ ꯁꯨꯡꯉꯝ ꯉꯝꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ MLA ꯈꯨꯃꯨꯛꯆꯝ ꯖꯣꯏꯀꯤꯁꯟꯅ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ अमदे नौना भोट तौबदा कीबा लैते अदुबो हौजिक भोट की मतम चादरे हाइना स्पीकर TS सैतब्रतना ISTV न्यूज दा फोंगदोकली हौजिक फाउबगे ओना दि मनिपुरी पाउ मतांस दा लोइजरे मिरेंग ताबिर बपुनमक पमुक हन्ना खुरुमजरी